Ndabaramukije mwese abakunzi banjye nukuri ndabakunda nukuri ndabakunda pe bene data uyu munsi ndafite indirimbo nshaka dusangira. Indirimbo nshaka dusangira ni indirimbo ngo nezerewe ko Yesu ankunda. Ndizera neza ko nawe Yesu agukunda. Ndabyizera neza. Mwene data nunezerwe, Yesu aragukunda. Nukuri twibutse ibyo twanyuzemwo, ukibuka ibyo wanyuzemwo. Mbese iyo Yesu yagukuye, iyo Yesu yankuye, nukuri biratwereka ko Yesu adukunda. Wibutse indwara wari urwaye igashaka kukwica, wibutse amamodoka ashaka kukugonga, ariko kubera rwa rukundo rw'Imana igukunda ikakurokora. Indwara wari urwaye, wari umaze igihe kinini urwaye, nukuri Yesu yarayikuvuye bivanye n'urukundo rwiwe agukunda. Bene data nimunezerwe kuko Yesu arabakunda. Ntubone ngo nuko uri mu bigeragezo, ntubone ngo nuko uri mu bibazo, nubwo birimwo mwene data Yesu aragukunda. Reka ndababwire icyo mwa muzi cyangwa mutazi. Iyo umukristo ariko arahura n'ibibazo, ntago bisigura ko Uwiteka Imana Isirayeli ko iba yakwanze. Murazi neza ko ibigeragezo ari indya z'umukristo. Kuko nitwamara gushika mu ijuru kwa papa, Yesu Kristo azatubaza ibyo twihanganiye. Mwene data nuhagarara ushikame, nukuri uhagarara ushikame mw'ibyo bigeragezo urimwo. Yesu Kristo aragukunda ntago akwanga. Reka ntangire ndirimbe indirimbo, gusa uhagarara ushikamye, ntiwitotombere Uwiteka, ntumuvuge nabi, kuko ibyo bintu urimwo, ibyo bigeragezo urimwo ntago uzabigumamwo. Ngo igifite intango kigira n'iherezo. Bizarangira. Bizarangira mwene data. Yesu aragukunda. Reka rero ntangire ndirimbe indirimbo y'150. Reka ntangire. Nezerewe ko data wa twese yamenyesheje urukundo rwiwe, mu vy'Imana yavuze byose, nta kiruti kiko Yesu ankunda. Nezerewe kuyisankunda, arankunda, arankunda. Nezerewe kuyisankunda, naho ntabikwiye. Iyo nzimiye nkamubabaza, ntareka kunkunda ntabikwiye. Kandi kinsubizaho Yesu ari, nuko nibuka urukundo rwiwe. Nezerewe kuyisankunda, arankunda, arankunda. Nezerewe kuyisankunda, naho ntabikwiye. Ninashikiwe mu bwiza bwiwe, nzamandirimba iminsi yose. Nzamamubazisha indirimbo nti, Yesu niki cyakunkundishije. Nezerewe kuyisankunda, arankunda, arankunda. Nezerewe kuyisankunda, naho ntabikwiye. Kandi urukundo nirwo rwazanye
Yesu kuncunguza urupfu rubi, kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi, kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima, nezerewe kuyisankunda, arankunda arankunda, nezerewe kuyisankunda, naho ntabikwiye, nezerewe kuyisankunda, arankunda arankunda, nezerewe kuyisankunda, naho ntabikwiye. Nezerewe ko Yesu ankunda naho ntabikwiye, nezerewe ko Yesu ankunda nubwo ntabikwiye, nubwo ndivu, nubwo ndi umunuko, nubwo ndagakono Kristo yiterekeye aho ngaho, nubwo ndi byondo, nezerewe ko Yesu ankunda nubwo ntabikwiye. Haleluya. Nawe mwene data unezerwe nuko Yesu agukunda nubwo utabikwiye. Icyubahiro nikibe icy'Uwiteka Imana Isirayeli yaremye ijuru n'isi, kandi urukundo agukunda, urukundo ankunda ntago ruzigera ruhinduka keretse tumuvuye inyuma tukaja kure yiwe. Yesu Kristo nabaha umugisha, munezerwe. Amen.